cái đó là chú gần khá con này nó gọi là cái chủ đạo này là mình ra Dr. Kevin nó. The agenda number 7, special speech by Dr. Kevin Lachape. So amazing to see our Karen here. Everywhere the Karen go, they garner favor. We've gone to Washington, D.C. U.S. Capitol Police always has been awed by the Karen, and we saw that here with security helping us out to come in here. Và cái nhóm phụ lấy được một là bà chạy ở quy này nó, phải lấy hiwa sẽ có trò và bà bố bà đã bị bơ phải lấy cái phà hiwa tập lấy mưa một tầm chỉ mà ít ta và mình nhắc quan chơi và đi nhà tôi thấy sẽ có chúng ta đều có mình gọi là bà suy chúng ta đã bị xịt lư và phụ ban nắng là xịt lư sài. What an amazing job Glorify did here singing the national anthem. Mình ta là cái mà là Glorify này cái tao yêu đã đọc lên tao yêu là cái mà đó mà. And she sang the words through perilous times, and my eyes teared up because of those in Pathule still suffering under the corrupt brutal regime of the Burma generals. Di benar pun tak tahu itu ni dah tahu itu mesti lo batam ni dah, batam ni pasti nak kita buat dulu. Kau biar cuba kau buat ni tu tak telephone ma nama kau di cuba kau buat. President George W. Bush carried with him a God-given purpose to champion freedom and democracy around the world. Kau George W. Bush mi buat segala kesaya hiyo kado tu ta le ta terbeli le ke semua sesuai dah hin lo dah masa dah aku cuba kau buat dah aku terdapat lebih jadi lo. He and Laura have strong love for the Karen people. Awal dah Laura bapa punya tu mak le tu le bego lo. The Karen have a lot in common with President Bush because they're one of the most freedom-loving people I've ever met. Kau pun loli dah mula kia bapa punya tu lagi ni kau boleh cium dah punya tu lagi muda tu tak terbeli. President Bush said this: Americans are a free people who know that freedom is the right of every person and that the future of every nation. Kau just tak berbuat dari tak terbeli ni kau bukan lah aku. Dah tak terbeli ni dah mi kau tegak adalah ke umum ni bawa yang kau ni no. Dah semuanya atau mula. He said the liberty we prize is not America's gift to the world, but instead it's God's gift to humanity. Tak terbeli awal ini tu mi dah Amerika hero kuba. Ni mi dah kau ni besar jual dengan ni kita palo hiwa dah awal kau boleh cina toli lido ada tu dah punya ni no. He said America is a nation with a mission, and that mission comes from our most basic belief. Dah kau Amerika perlu dah cikot ni dah tamar kai dah kepa mau dah dah kepa nol tak terbeli dah kedaya. Spreading freedom and democracy around the world. Baralo tak terbeli dah demokrasi dah aku dah lebih dah. There's no stronger of a people that I've seen that embrace those ideals like the Karen. Aku tadi dah misi kau tak demi kau dah percaya apa yang nyata tu lagi hikau dah tak terbeli tak kedaya. President Bush and Laura led the way for Karen coming here to the United States. Awe kau just tak berbu dah malora ni awe di hutle dah show dah kau nyata kita pakai head ni lo usul bala kau awe bu. Karen around the United States thrive in every community, garnering much love and favor from every community they live in. Kau kenyau pu ula kau mereka dah lebih udah pula lah tu kena baca EOPio dah awe di depan dah buat agak lah dah ni pada pula ni pakai buat EOPio. Our prayer and commitment is to obtain freedom and democracy for Kwahule and others around the world that desire democracy. Ini tu si kau perwet leher ubah pergi depan, tapi nol si kau perkotule itu dah kau dah tak terbeli, dah demokrasi atau apa. Thank President Bush for all he has done for our incredible freedom-loving Karen. Tapi si dulu kau George W. Bush dah awak tak bapa yang pakai nyok dulu, dah masa itu dah kau dah tak terbeli dah cukup. We're so grateful for Karen people that strive for freedom always around the world. Apa si kau pakai nyok di bawah ulang kau dah lebih, when itu dah tak terbeli dah cukup. So apa tu ni dolar udah sudah lo. May God bless President Bush and Laura and our Karen in Kafule that continue to suffer under the brutality of the corrupt and brutal Burma regime. Mau kesaya kisah di pakai nyok ulang kau tu le, dah kata terjawab di depan le. You berdoa ke atau le asal di mana apa dah cuba kau boleh kau biar depan ni lagi. Thank you very much.